Bia kamal ka Nuer Online TV kejan gwasame angut kan kononiam goro jengo deran der subscribe ki der nyuak bagani ko kien goro jinba bilut ki notification bi jetwany ko bilertin kon tin ba nunga ka Nuer Online TV bi kan chwa shupkaji kapet en ler balinga jen gwasame chala denene chi SPLM IO muptäp le prewish ka malakal ka penal state ajen ler dan balinga jen gwasame chalar nene Chalano kachenga kelka pai baro ron kina daru jandaro diok sha muptäp SPLM IO lepre wish ka penal kamalakal chit kamen shaling chajalare nono arwajen chalado shikuma IO shi gorpinen ten mat keje kinetin kontin gor keje chalado che shoot ken chako tuko gor ka chunat ko bangajono ke yena sila ne to gor ke SPLM IO ki ke yene di chung ke SPLM IO kel chalado cha muptäp mo chajalep rewish kamalakal elle muptäp kono mo chalado shi korbuna en dinigen wisin kwer a penal governor man ke honorable James Uzok Uyai kana kwer wargani min dit alas ran secretary general ke SPLM IO honorable Regina Joseph Kappa kene honorable Angelina Ten kwer muptäp ka kwilani deni mewal ramedan ela kwer deni ke me channeling ka gwade dan shewa me cha gwade sha kulo mo karare wi ka South Sudan ramin le muptäp mo le ba kwer wargani min dit ka bon SPLM IO ni honorable Regina Joseph Kappa kana kwer buna tungwan ko kenti jen ka juba ti cha jaka kwer buna min dit ne Dr. Reng ma cha ten durgon cha ka lor agwa kwer wi ka penal ni James Uzok Uyai jaramandan en la governor kiramandan la kwer en ure wujin wini ka malakal en leer me jen leer dan chalat mi jiram jidit ke jen channel me bi goro jin bi nyane ko ken ko bi en leer bi nga chwalin ka tungne nas goro jin ba bi nyak ba hane ko ken chuja parwe no bi subscribe ko bi leer dialen kon nonka ka tungnat bi nga chwalin alor ka gorba bi notification bell ke lut bi jetwany ka kwiko bi leer chwa shup ka ji ka pes mi te leer mi jidit mi paiben na me jen dan ni linga jen gwasme bi atakamal